se ai taua i le cultural competency i le aufaigaluega le mental health i New Zealand? O le vaega le makua sidia o ngakaua. It sounds like I'm kind of promoting myself. I offer my move back a little bit. Mm, If you want to deliver a service, mm, e tā ua le rava au le tātalai e whaia. A whaia ke la ku o whaale e tonu la u whaku ai mga o mia se heart transplant. O ke fia i roa ka aka le whaia le bea i roa whai le bea lea. E ke mm, ewa ka la mm, koe whai le whaku ai ka saua a vese le mama. mm, You know, so the cultural competency is really important because ale competent, ale se anga va'au tangata e whaia le, you can do harm. O le kele o le harm mo kako kangaka. It's not by other people, it's sometimes our own people do a lot of harm. A little mm, knowledge is a dangerous thing. So le benga e ka ua kele le cultural competency e awa oina i o tātou tangata, ma kangaka i e tiriva inga mea mo kako kangaka like for mai, leo leo, social workers, managers, kangaka e whaia officer, because I vidi aku e kali mai e le administrator. The administrator needs to understand the importance of mm, language and Pacific and about le kulafongo e kavanai le discrimination and racism. Because e teimi e o le whaanoia e tuina mai e tangata valele wa onga po wa afia e o kako kako. Oh, I didn't intend to do that. mm, mm, O la ukali aku ye, it doesn't matter whether you intend it or not. If you've done harm, you've done harm. mm, And mm, so to alleviate whaikiki ale media, people need to be competent. I think it is essential. Ole kasi leo basic te poai lawan kak whaigatwenga. They must be trained in mental health and in mm, competency inga ia yeseanga va. E whaakingo i la ko. E o lava i mm, for by psychiatrist, my, oh yeah, I'm a psychiatrist, yeah, but yeah, if you're working with a specific person, e ka kaonga i so malamalama anga I tangata i te ko ke whiu ka ngai ma o le e whai mm, e o na. mm, So that's why I think it's absolutely important that people mm, are competent in what they are doing. mm. Ia mo le tatou au whaafonga lama le au mai moa e le o e fia malamalama tele le culture competence o le porkalame lea e whaalau tele le malamalama e le ngata o tātou Pasifika ma Samoa ia e whaapea fo i tangata e le ni Samoa ia malamalama atili le tātou tū ma le anganu ia makako values pe a communicate ma tātou pe a tātou au tō wa atu le whale mai ina ia tātou wo atu a lai malamalama le i le tātou tū ma le anganu ina ia awana i se barrier ina ia malamalama mai ma mai le whaamatala atu tātou mai au mai le tomu fitinga o lai malamalama o mai tu e lua ina ia sa o ai matonu ia le ia su e ngai whai le mai whaamatalanga ia e whaapea tomu fitinga e mai o le o la ufa malamalama ngai le culture competency whaamole David Yeah. o le sa o lea E na sa wa o le me for the cultural competency e pe lava o isi fo ia o onga. E se on a level. Ia o le Pacific 101 na ia po le introductory level le. E o ina i tangata i sos tangata lava. Ai mai se lava i tangata i le un tangata Pasifika. I le tā ua o le ngangana whale le o le whaatalofa. O le awala i ke kui tinga i tangata Pacific. Po le Pacific Island, po le Tonga. mm, Awa o ina la tau le context o tangata Pasifika. O ngai kangaka i ngō kangaka Pasifika. What does it mean? Because it can mean different things in New Zealand, America, po isi. So inga mm, malamalama, how did they come to be in New Zealand? Why are they here? How long have they been here? O ala ko kumaanga o values. So mm, e ile o lau malamalama, wale le context o kangaka New Zealand i tu tonu o New Zealand. Ia, o ngā makaranga mai o lava le tangata o loo le operator, le tā ua wale le ia, o wale, ia, tā lofa, malo so i fua, ia,
mm, tūlanga whapena na some of the basic core things that you need to know about Pacific Island people. mm, Ia manisi fo i o vaenga whai e o le tūla whono o your responsibility. E the code of rights, e code which fo i kakau ua ka ngaka uma o ngā, and part of that is about culture and mm, about competency me o e le writer ka ngaka e whao fo e mais ka support me pena. mm, A le vaenga lona lua va le ka ngaka la ia va e kind of more advanced. And so our folio models here male wha ngā ina o le whonowhale model, o le mm, soifua māloloina model, o le seitapu model. What are they and how do you use it? How does it apply? Because ale ka wai o lai malama a whamkar, a mesa i pālangi makua le mm, leia, they know all the parts o le, mm, aia taunola le whaatino. E leo ia se malama anga le whaatino. A o le mele pito i silinga ka ua, kusape matua lo loko lo ka mm, malama i pātu uma su enga e mm, uma mm, me uma. A ele no whaakingo, you can mm, still do harm. You can do a lot of harm, mm, even though you know every single part o le whonowhale, ia po le soifua malolo inga. Ai mm, whaafea o na e wha, o le mea le whai le Pacific 201, mm, kaine e mola le exercise wai la i kiki le taladoa po le lecture, ai ga ngi ngai mga upwa, and then we get them to do some exercises whalele. I ga ia umako le training, la ia waku whalele le mea nga lue, ia la ua maka ngai doa apalai, ia mm, o ngā muri muri mai leo isi, level muri muri, pe a mm. whai e mana o mia. Te le la le au ngā o le culture competency i, i le au au ina o tangata e me se lava tangata e ngā lulu e tono soifua malolo ina ai whapea te tono na mental health. I lau sila fia la, David, e iei ni whawhita au lina whea ngai ma oe le, i le tala noa ina o le, ma le tau whaofi ina o le culture competency i te tono o le soifua malolo ina. O le, e tele lava ia lui tau, mai a le amakanga i o kana e kelea ia lui kau challenges. E le raka mai le system in general, pa le o foi lava i o kako waka raka. E o la observation for the kaimi e o kako kanga kamo ia ele o koe kolonge kako walele le o kako malo ma kako kungu ele o ilalo o se kolonge o se sia kungu. Mm, A o kako mawhauwhau rai ma koe kolonge a, e mai se lava i kangaka la o lo alala pe sa moa. La lava i la ko mawhauwhau lava e siri akul mala mo le palangi lo ia kako. Ma o la lava e ngongoa ala kako pau anga i le mangua o whalele. La e se me la e kanga e pe whakau anga vale fo i kako i le kuma le anga kako ma le ka ua. O vaenga ia ka ua kako o le kuma le anga. mm, O le ngangana, o le spirituality, what does that mean? I kūlanga walele mm, o me whapea. So there were a lot of challenges. Ia o me whalele kei minga i isi o whaenga fo i o ka kiuke i ngai rungo o boards ma me whapea na. Wara o kere au kai minga o e alka ka Pasifika la e le wha o finga kungo ma ka upu ia ma le ka ua me ia. E le whaingo fia, there's always a bit of pushback. mm, Ai ka ua fo ila le tūlanga whapea. O ngai ele ko mai le skill ma le anga waa i awala e kiriva inga koe fo ile whi au le ma wha malamalama inga ia malamalama tangata e sera lato whaasinu manga ia kako. Because you're mm, talking to people who are academic, pālangi, and maisi cultures, o isi leaders here Kongo New Zealand, ele o kang whangau fo i New Zealand. They mm, might mm, be from European countries or from South Africa or from all over the world. So how do you communicate the value, male benefit to me? And you're mm, talking to politician, ka polokiki. How do you sell this thing? So sometimes it's not about thumping the table, o le mm, leo leo a, male whaile maso. But you sell it as mm, what are the benefits? How mm, do you save money by doing this?
Mm. And what are the costs for not doing it? Well, unless they see an economic benefit in it, e ke kalangoa kwa la o le ba esen mela o yel pa fo O le fa wanga mo i ele kali. yeah yeah and so it's about also getting them to learn how to listen to understand Mm. rather than listening to reply. Yeah, our cultures are very interesting. So if you package it right, it's a very interesting thing. You're just pointing to problems. We all know the problems, Mm. but what is the solution?